ассалому алайкум бинандаҳои азизу арҷуманд. ҳоло ба таваҷҷӯҳи шумо нашри таҳлилӣ ва ҷанбастии ҳафта аз телевизиони симои шаҳри Панҷакейн манзур мегардад. ба ҳамагон маълум аст, ки давоми ҳафтаи сипаришуда дар кишварҳои ҷаҳон ҷумҳурии Тоҷикистон, вилояти Суғ ва шаҳру деҳоти Панҷакейн рӯйдоду воқеаҳои гуногуне ба амал омаданд, ки ҳоло хабарнигорони мо муҳимтарин рӯйдодҳои ҳафтаи сипаришударо барои шумо пешниҳод месозанд. Дувоздаҳуми октябр президенти Федератсияи Русия муҳтарам Владимир Путин баъд аз анҷоми сафари давлатӣ ва иштирок дар ҳамоиши Осиёи Марказӣ Русия ва ҷаласаи шӯрои сарони кишварҳои иштирокдори Иттиҳоди давлатҳои мустақил аз шаҳри Душанбе бозгашт намуд. дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо нишони эҳтироми баланд меҳмони олиқадрро самимона гусел намуданд. ёдовар мешавем, ки сафари давлатӣ ва кории Владимир Путин дар Душанбе аз 8 то 12 октябр ҷараён гирифт. зимнан аз рӯи натиҷаи мулоқоту музокироти сатҳи олии Тоҷикистону Русия 16 санади нави ҳамкорӣ ба имзо расид. санади аз ҳама муҳим изҳороти муштараки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва президенти Федератсияи Русия дар бораи таъмиқи муносибатҳои шарикӣ, стратегӣ ва ҳампаймонии Тоҷикистону Русия буд, ки аз ҷониби сарони ду давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам Владимир Путин ба имзо расид. тавофуқоти зиёди судманд ҳамчунин дар шаҳри Душанбе зимни ду ҳамоиши муҳими минтақавӣ ҳосил шуд. Тоҷикистон бахусус пойтахти он шаҳри Душанбе ва мардуми шарифи кишвари мо таҳти сарварии пешвои маҳбуби худ бори дигар собит намуданд, ки Тоҷикистон мулки сулҳу дӯстӣ, рушди ҳамкорию ҳамёрии судбахш ва сарзамини биҳиштосою меҳмоннавоз аст. барои гусели меҳмони олиқадр президенти Федератсияи Русия майдони фурудгоҳ бо парчамҳои давлатии ду кишвар ва аксҳои сарони ду давлат ороста шуд. роҳрави сурх ва ороишоти гулгун густурда шуда, сарбозони горди фахрӣ аз ду тарафи роҳрав саф оростанд. чордаҳуми октябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар кохи ваҳдати пойтахт дар форуми байналмилалии сармоягузории Душанбе Инвест 2025 иштирок ва суханронӣ намуданд. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст иштирокдорони форумро ба Тоҷикистон хайрамақдам гуфтанд. таъкид гардид, ки ҳадафҳои асосии ҳамоиш ин муаррифии захира ва имкониятҳои фарохи Тоҷикистон барои сармоягузорӣ, омодагии кишвар ба ҳамкорӣ ва фановариву ғояҳои нав, инчунин тасмими ҳукумати кишвар ба идомаи ислоҳоту дигаргуниҳое, ки шароити мусоидро барои рушди устувор ва ташаккули шарикии дарозмуддат фароҳам меоранд, ба ҳисоб меравад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд, ки форуми Душанбе сармоягузориҳои сабзро, ки рушди устувори иқтисодиро бо дар назардошти адолати иҷтимоӣ ва истифодаи сарфакоронаи захираҳои табиӣ таъмин менамояд, дар маркази таваҷҷӯҳ қарор додааст. гуфта шуд, ки маҳз ба ҳамин хотир форум зери унвони сармоягузориҳои сабз имкониятҳои имрӯза барои устувории фардо баргузор карда мешавад.
راهبر دولت محترم امامعلی رحمان اظهار داشتند که فورم برای تهیه قرارهای عملی، تحکیم اعتماد طرفین، کشادن اقتدار سرمایه‌گذاری منطقه در اساس پرینسیپ‌های استواری و منفعت متقابل زمینه مهم فراهم می‌آورد. از جمله گفته شد که جایگیر شوی استراتژی تاجیکستان در مرکز اوراسیا به ما امکان می‌دهد که همچون پیوندگر منطقه ها و قطعه ها برآمد کرده دالان های نو نقلیاتی، انرژتیکی و لوجستیکی که بازارها و مردمان گوناگون را متحد میکنند تأسیس دهیم. سرور دولت محترم امامعلی رحمان تاکید داشتند که تاجیکستان معاصر کشور دارای اقتصادیات با سرعت ترقی یابنده، رشد با اعتمادی مناسبت‌های بین‌المللی و فضای باز هم مساعد سرمایه گذاری می باشد. ذکر کرده شد که طی سالهای آخر کشور ما اصلاحات فراگیر به تحکیم استواری ماکرو اقتصادی، رشد بخش خصوصی، دستگیری صاحبکاری، رقمی کنانی و تطبیق قرارهای اینواسیونی نگراننده را عملی می نماید. محترم امامعلی رحمان اقتدار بزرگ گیدر انرژتیکی تاجیکستان، ذخیره های غنی معدن و ثروت های مهم استراتژی، سرمایه انسانی جوان و پرنیرو را از افضلیت های رقابت پذیر کشور ما نامیدند. آید به ضرورت توجه به رشد اقتصاد سبز و قبول استراتژی رشد اقتصاد سبز در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2037 نیز اندیشه‌رانی صورت گرفت. با به نظر گرفتن امکانات و اقتدارهای ساحه انرژتیک به شرکت‌های منفعت‌دار لایحه‌های آینده‌دار این بخش برای سرمایه‌گذاری پیشنهاد کرده شد. همچنین از سرمایه‌گذارانی که در سمت استحصال تکنولوژی‌های معاصر، بطری‌ها، استفاده منبع‌های برقرار شونده انرژی فعالیت می‌کنند، برای سهم گذاشتن در عملی سازی لایحه‌های بزرگ مقیاس این ساحه‌ها استقبال کرده شد. سرور دولت محترم امامعلی رحمان به سمع اشتراکداران فورم امکانات‌های دیگری سرمایه‌گذاری کشور از جمله صنعت سبک و خوراکواری، کیمیا و داروسازی، استحصال مصالح ساختمانی، کمپلکس اگروصنعتی و ساحه سیاحی را معرفی نمودند. حکومت تاجیکستان برای تشکیل فضای مساعد صاحبکاری پیوسته چاره‌جویی می‌نماید. امروز ما به سرمایه‌گذاران زیاده از 240 کفالت و امتیازهای گوناگون پیشنهاد می‌نماییم که زیاده از 110 تای آنها امتیازهای اندازی و گمرکی میباشند. اظهار داشتند پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان. محترم امامعلی رحمان همزمان 5 منطقه آزاد اقتصادی تاجیکستان را برای فعالیت تجارتی صاحبکاران و سرمایه‌گذاران سازگار نامیدند. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند که هدف استراتژی ما تبدیل دادن تاجیکستان به مکان با اعتماد سرمایه‌گذاری درازمدت می باشد که به همکاری بهر رشد استوار و همگرایی به اقتصاد جهانی نگرانده شده است. 14 اکتبر در تاجیکستان روز صاحبکاران تجلیل می گردد. با استفاده از فرصت سرور دولت محترم امامعلی رحمان همه صاحبکاران را به این مناسبت صمیمانه تبریک گفته به آنها سلامتی و برای موفقیت ها آرزو نمودند. در فرجام سخن راهبر دولت اظهار اطمینان نمودند که فورم با آغاز تشبس‌های نوی سودمند زمینه گذاشته همکاری را تحکیم می‌بخشد و برای مردمان کشورها و ترقیات جهان نتیجه های نمایان می‌دهد. بعد از سخنرانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در مراسم افتتاحی فورم بین المللی سرمایه‌گذاری دوشنبه اینوست 2025 همچنین سلطان رحیمزاده رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان، عریپوف عبدالله سروزیر جمهوری ازبکستان، سکلر رمان معاون یکم سروزیر جمهوری قزاقستان، تونکو علی رضاالدین ابن توانکو مهریز
ولیعهد شایگری نیگری سیمبلیان مالایزیا، تاتیانا مالچان معاون کاتب گنرالی کاتب اجرایی کمیسیه اقتصادی سازمان ملل متحد در اروپا، سعید علی مدنیزاده وزیر اقتصاد و مالیه جمهوری اسلامی ایران و خالد بن عبدالعزیز الفالح وزیر سرمایه‌گذاری پادشاهی عربستان سعودی سخنرانی نمودند. با مقصد اجرای دستور سپارش‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون و راهنمایی‌های معاون اول رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس ولایت سوخت محترم رجب احمدزاده مجلس فعالان شهر برگزار گردید. در جلسه فعالان نتیجه‌های رشد اقتصادی و اجتماعی شهر پنجکент در ماه‌های ینور سپتامبر سال 2025 بررسی گردید. جلسه تحت ریاست رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده برگزار گردیده. در کار آن نماینده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت رئیس اتفاقهای کسبه ولایت شریف الله عبدالله زاده اشتراک و سخن نمود. معاون یکم رئیس شهر صبور صابرزاده عاید به مسئله بررسی شونده معروضه کرد. تاکید گردید که در این دوره برنامه رشد اجتماعی و اقتصادی شهر پنجکent برای سالهای 2021-2025 برابر 96.4% تامین شده به اقتصاد شهر 172.4 میلیون سومانی سرمایه داخلی و بیرون وارد کرده. سرمایه اساسی در ساحه ساختمان از حساب همه منبع‌ها 148.5 میلیون سومانی را تشکیل داده است. حجم استحصال محصولات صنعتی به 5.5 میلیارد سومانی رسانیده شد که نسبت به همین دوره سال گذشته 1.3 میلیارد سومانی یا 25.3% زیاد می باشد. استحصال 31 نمودی محصولات صنعتی افزوده 12 کارخانه و کارگاه‌های نو مورد استفاده قرار داده شماره کارخانه‌های صنعتی به 59 عدد و کارگران و کارمندان به 3785 نفر رسانیده شده است. اینچنین اطلاع داده شد که حجم محصولات کشاورزی به زیاده از 1.9 میلیارد سومانی رسانیده 53 میلیون و 567.8 تن غله از جمله 13633 تن شالی، 74814 تن کارتوشکا، 98672.8 تن سبزیجات، 2803 تن پالیزی‌ها، 4319.5 تن انگور جمع‌آوری شده است. با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر بنیاد 984 انشاءات پیش بینی شده 809 انشاءات تعییناتی گوناگون مورد استفاده قرار داده شده است. در زیاده از 175 انشاءات جشنی کار با مرام ادامه داشته در آنها بیش از 3384 نفر به کار جلب کرده شدند. در فرجام جلسه وضع ساحه‌های راه و نقلیات، معارف و تندرستی، حفظ اجتماعی اهالی، خدمت رسانی، سیاحی، کار با زنان و بانوان و دیگر ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی شهر مورد تحلیل قرار گرفته مسئولین برای برطرف نمودن کمبودی‌ها سپارش‌ها گرفتند. گزارش مرتبه رحمان و طلبشاه تاشف. در کاخ شهر پنجکent روز صاحبکاران با اشتراک نمایندگان دایره‌های صاحبکاری شهر و نمایندگان بخش خصوصی تجلیل گردید. ضمن تبریک صاحبکاران رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده از دستگیری و توجه پیوسته پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون به رشد صاحبکاری یادآور شده نقش مهم صاحبکاران در رشد ساحه‌های اقتصاد و اجتماعیات شهر تاکید نمود که سهم آنها در تامین بازار داخل بنیاد انشاءات تعییناتی گوناگون، بار و مسافرکشانی، غنی گردانیدن بودجه به شغل فراگیری اهالی و دیگر ساحه‌ها مهم ارزیابی می‌گردد. تاکید کرده شد که مقامات اجرایی و حاکمیت دولتی شهر در جریان تقویت مکالمه دولت، بخش خصوصی و شریکان رشد برای رشد سرمایه‌گذاری و صاحبکاری کارهای زیادی را انجام می‌دهد و حالا در شهر 9931 نفر صاحبکاران با قید گرفته شدند که این نظر به سال گذشته 277 نفر بیشتر می باشد.
ҳоло беш аз 74% маҷмӯи маҳсулоти дохилии шаҳр ба фаъолияти соҳибкорӣ ва бахши хусусӣ рост меояд. таваҷҷӯҳи соҳибкорон ба сармоягузорӣ ба истеҳсоли масолиҳи сохтмон, коркарди маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷумла пашм, партовҳои истеҳсолӣ ва маишӣ, заршӯйӣ, бунёди боғҳои интенсивӣ ва тогзори хавозавӣ, истеҳсоли орду равған ва дигар соҳаҳои истеҳсолию хидматрасонӣ ҷалб карда, таъкид шуд, ки мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр барои рушди ин самтҳои соҳибкорӣ ҳамаҷониба мусоидат менамояд. дар фарҷом як қатор соҳибкорони муваффақ бо сипосномаҳои мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр сарфароз гардида, барои иштирокчиён барномаи ҷолиби ҳунарӣ пешкаш гардид. гузориши Мартаба Рамонова ва Талабшо Тошев. бахшида ба рӯзи мавлуди шоир Мастон Шералӣ дар шаҳри Панҷакент маҳфили адабӣ ва чорабиниҳои дигар доир гардид. Мастон Шералӣ аз зумраи шоирони навҷӯю навгарои тоҷик дар асри 20 аст, ки имрӯз бо сурудаҳои хеш қалби мардуми фарҳангдӯсту накуноми кишвар ва намояндагони халқиятҳои мухталифи оламро тасхир намуда, шеърҳои ӯ ба хонандагон ғизои маънавӣ мебахшад. чӣ тавре қайд намудем, ба ифтихори 90-солагии шоир бо ибтикори мақомоти иҷроию ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва шаҳри Панҷакент дар шаҳри Панҷакент тантанаҳо доир гардид. он бо иштироки намояндагони аҳли адабу фарҳанги ҷумҳурии вилоят ва шаҳр буд. ҷашнвораи Мастон Шералӣ нахуст дар зодгоҳи шоир деҳаи зери ҳисори деҳоти Рӯдакӣ бо гулгузорӣ дар пояи муҷассамаи ӯ дар саҳни муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 52, ки номи шоирро дорад, ифтитоҳи хонамӯзии шоир ва баргузори маҳфили адабию фарҳангӣ оғоз гардид. дар ҳузури ҳамдиёрони шоир ва аҳли адабу фарҳанг раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода ҷашнвораи ӯро бо таъкиди ҷойгоҳи Мастон Шералӣ дар адабиёти муосири тоҷик, таҷлили 90-солагиаш, ки дар заминаи сиёсати фарҳангпарваронаи пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баргузор гардид, ифтитоҳ намуд. муовини аввали раиси иттифоқи нависандагони Тоҷикистон Ато Мирхоҷа, шоири халқии Тоҷикистон Аскар Ҳаким, доктори илми филология профессор Абдунаби Сатторзода дар бораи вижагиҳои ашъори Мастон Шералӣ, навпардозии ӯ дар шеъри солҳои 60-80 садаи 20 сухан намуда, ба дастанкорони таҷдили 90-солагии ӯ изҳори сипос намуданд. Мастон Шералӣ яке аз шоирои хеле тавоно ва бо истеъдоди тоҷик буданд ва воқеан ҳам ман ҳамин рӯзҳо чанд хотираҳои устодони шеърамон, устод Қаноат, устод Бозор Собир ва дигарҳо чоп шуда истодааст, бознашр шуда истодааст. бубинед то чӣ андоза дар адабиёти мо мақоми خاص و مخصوص داشتنشان گفته. استاد قناعت میگوید که مستون شیرالی از همه آغاز شعرگوییش رودکی وار سخن میکرد میگن. مثل رودکی، مثل شعر رودکی آسان فهما و در این زمان سهل ممتنع بود میگفته. بازار صابر گفته است که این یک شاعر است که او رو نمی‌شود که گوید نادیده گیرید. ضمناً با افتخاری تجلیل جشنواره شاعر با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر سهمگذاری صاحبکاری موفق عبدالشفیع حاجیев فرزند شاعر پرویز مستان ساکنان دههم مؤسسه تعلیمی تعمیر و تجدید شده صحن آن بازسازی گردیده خانه‌آموزی شاعر و تالاری ورزشی بنیاد گردیده است. جشنواره شاعر با زیارت آرامگاه آدم و شعرا ابو عبدالله رودکی در دهه 5 رود برگزاری کنفرانس علمی و عملی تحت عنوان مستان شیرالی شاعر شعرهای آفتابی در کاخ لایق و محفل فرهنگی بال پروازم وطن در کاخ فرهنگی شهر به نام عالم بابایف ادامه یافت.
дар толори бинои коხи лоиқ шералӣ вохӯрии кормандони шӯъбаи минтақавии агентии назоратии давлатӣ молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон дар водии Зарафшон бо кормандони соҳаи тандурустии шаҳру деҳоти Панҷакент баргузор шуд. вохӯриро муовини раиси шаҳри Панҷакент Парвина Нақибӣ ифтитоҳ намуда ба кормандони шӯъбаи минтақавии агентии назоратии давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия барои ташкили чунин мулоқот арзи сипос намуд. Сипас сардори шӯъбаи минтақавии агентии назоратии давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар водии Зарафшон полковники адлия Низомзода Насриддин Низом ба сухан баромада оиди ҳолатҳои коррупсионӣ дар соҳаи тиб сухан намуда онро нигаронкунанда арзёбӣ намуд. сартабиби беморхонаи марказии шаҳри Панҷакент Раҳимов Умедҷон ба сухан баромада оиди соҳаи тандурустӣ фикру ақидаҳояшро баён намуд. дар рафти мулоқот ба иштирокчиён роликҳо дар бораи коррупсионӣ ки баъзе аз табибон даст ба чунин ҷиноят мезананд намоиш дода шуд. оила муқаддас аст ва ҳар ки ин муқаддасотро поймол мекунад ӯ хиёнат ба аҳли оила аз ҷумла ба фарзандон мекунад. пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар суҳбату вохӯриҳояшон оид ба бунёди оилаи солиму устувор, фарзандони солеҳи дар рӯҳияи ватандӯстӣ, хештаншиносӣ, тарбия ёфтани насли наврас, фаро гирифтани кӯдакону наврасон ба шароити хуби таълиму тадрис ибрози андеша менамоянд. дар ин замина бо мақсади ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва ташкилотҳои ҷамъиятӣ шӯро оид ба пешгирии зӯроварӣ дар оила дар назди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр баргузор гардид. шӯро бо мақсади ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва ташкилотҳои ҷамъиятӣ дар самти пешгирии оилаҳои зӯроварӣ дар оила, пешгирии ҳаракатҳои зидди ҷамъиятӣ, кирдорҳои ношоиста ва рафтори бадахлоқона дар оила, таъмини хизматрасонии тиббӣ, ҳифзи иҷтимоӣ ва муҳофизати ҳуқуқи ҷабрдидагон таъсис дода шуда ва барои таъмини татбиқи самараноки механизмҳои пешгирии зӯроварӣ дар оила бо иштироки сохторҳои давлатӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ баҳри беҳтар намудани системаи мубориза бар зидди ҷиноятҳои марбут ба зӯроварӣ, ҳифзи ҳуқуқ ва озодиҳои занон, ҳимояи меъёрҳои конститутсионӣ ҷиҳати таъмини пойдории оилаҳо равона гардида, ҳуқуқ ва вазифаҳои аъзои шӯроро дар баррасӣ ва ҳалли масъалаҳои вобаста ба пешгирии зӯроварӣ дар оила муқаррар менамояд. шӯро дар мувофиқа бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр аз ҳисоби ҳайати роҳбарикунандаи корхонаву идораҳо ва намояндагони ташкилотҳои ҷамъиятӣ ташкил карда шуд. шӯро аз раис, муовини раис, котиби масъул ва аъзо аз рӯи вазифа ба кори худ шурӯъ намуд. нахуст муовини раиси шаҳр Мурод Шукурзода аъзоёни шӯроро оид ба хушунату зӯроварӣ дар оила, паёмадҳои хушунат нисбати занон ва зарари он ба равони кӯдакон андешаҳои худро баён намуда қайд намуд ки дар зиндагӣ ва оиладорӣ занҳои ҷавон бояд бо сабру хушсухан шаванд ва ба зиндагии оянда бо нигоҳи нек назар кунанд. имрӯз бо шарофати сиёсати фарҳангпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мақоми зан дар ҷомеа баланд бардошта шудааст ва сатҳи зиндагии мо рӯз аз рӯз хубтару беҳтар гардида истодааст. ҷавонони мо бояд ба имконият ва шароитҳои хуби зиндагиашон шукрона намуда бо ҳамдигарфаҳмиву сабурӣ зиндагӣ намоянд. ва дигар иштирокчиён низ ба музокира баромада оид ба зӯроварӣ дар оила, сабукии ҷавонон ва шароитҳои хуби зиндагии имрӯза суханронӣ намуданд. воқеан зӯроварӣ яке аз мушкилотҳои ҷомеа буда он ҳамчун як амали зишт ба ҳисоб меравад ва боиси парокандашавии оила, носолим ва нокомил ба воя расидани фарзандон мегардад. сипас мудири шӯъбаи кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент Замонӣ Ҳамзира суханронӣ намуда зикр намуд ки
امروزه شورا فعالیتش را در اساس کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان، کودکس عائله جمهوری تاجیکستان، قانون جمهوری تاجیکستان درباره پیشگیری زوراوری در عائله و دیگر سندهای معیاری حقوقی جمهوری تاجیکستان وابسته به پیشگیری زوراوری در عائله و نظامنامه براه مانده شده. اجرای استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 کنسپسیای رشد عائله در جمهوری تاجیکستان اید به برطرف نمودن نابرابری گندری، موافق هدفهای رشد استوار، پرینسیپ و طلبات کنونسیا، اید به برهم دادن همه گونه شکل‌های تبعیض نسبت زنان، اعلامیه پکین و برنامه عمل و اجرای دیگر مقصد و وظیفه‌های دارای خصوصیت‌های گندری را تامین می‌نماید تشکیل کرده شده است. اینچنین اید مقررات عمومی، وظیفه‌های شورا، حقوق‌های شورا، هیئت شورا، حقوق و عهده‌داری‌های آنها، حقوق‌های کاتب شورا، حقوق‌های اعضای شورا و تشکیل کار شورا گفته گذشت و ذکر نمود که هدف از برگزاری چنین شورا فهمانیدن عامل‌های اساسی زوراوری در عائله و راه‌های پیشگیری آن در جامعه میباشد. برآمد کنندگان ذکر نمودند که عائله سالم اساس جامعه سالم به حساب رفته، آن یکی از مقدس‌ترین و مهمترین نهادهای اجتماعی است که در محیطش انسان اولین درس محبت، احترام، مسئولیت و معرفت زندگی را می آموزد. همزمان گفته شد که عائله سالم نه تنها برای تربیت فرزندان محیط سالم را فراهم می آورد، بلکه زمینه رشد جامعه پیشرفته و پایدار را اساس می گذارد. سپس اشتراکچیان وابسته به موضوع بالا ذکر اندیشه های خود را بیان نموده از اهالی دعوت به عمل آوردند که باید فرهنگ عائله داری در ضمیر هر یک فرد جای داده شود، زیرا عائله سالم این راه مکالمه و محیط آرام را طلب می کند. گزارش دلافروز حفیظ و طلبشاه تاشف. در درآمدگاه شهری بوسونی پنجکند موضع قبول ساکن شهری پنجکند چمپیونی جهان اوید با پاورلیفتینگ استاد ورزش شوکت عبداللویف با گل‌های تر و تازه و گرم و صمیمی پیشواز گرفته شد. ورزشکار نامیرو معاون رئیس شهری پنجکند مراد شکرزاده و همراهانش از نام رئیس شهری پنجکند عبدالخالق خالقزاده تبریک و مبارکباد نموده برایش تحفه‌های خاطره‌ای را اهدا نمودند. باید گفت که چند پیش استاد ورزش آموزگاری دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند نامزد علم‌های پداگوژی شوکت عبداللویف صاحب جایزه گردید. او در شهر ورشاو در چمپیونات جهان در بین سابقه‌داران و استادان ورزش از روی گشتن طرز آزاد صاحب جای سوم شد. ما عبداللویف شوکت عثمانویچ مربی گشتن طرز آزاد آموزگاری دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند که ما شکلی که می‌بینید ما اشتراک داشتیم در مسابقه جهانی بین استادان ورزش، بین وتران‌های ورزش در شهر ورشاوی دولت پاس شده گذشت که در آن زیاده از 20 دولت اشتراک نمود و شکلی که می‌بینید در آنجا در وزن 90 کیلوگرم من جای سوم رو اشغال نمودم و پس از این مسابقه که از 60 ساله ها بالا بود در ورشاو شده گذشت و تا 60 ساله این مسابقه در بوداپشت ونگریا شده گذشت که در آنجا اولوغبک بابامولویف برآمد کردن و 2 نفر دیگر از تاجیکستان ما همگی 4 نفر بودیم. ما شکلی که می‌بینید با موفقیت ها سرفراز شدیم و من خرسند از آن که بیرق تاجیکستان عزیزمان رو در اروپا در شهر ورشاو و بوداپشت و ریم بالا برداشتیم. یادآور می‌شویم که شوکت عبداللویف یکی از استاد و مربی شناخته نه تنها شهر بوسونی پنجکند بلکه ولایت جمهوری و خارجی دولت میباشد. او در مسابقه‌های گوناگون سطح شهری و ولایتی، جمهوری و جهانی شرکت ورزیده، سزاوار جایهای افتخاری گشته. پرچم ملی را در بین دیگر دولت‌ها بالا برداشته است. همزمان او جوانان را به دوست داشتن ورزش، ترغیب طرز حیاتی سالم هدایت نموده ورزشکاران جوان و امیدبخش آینده را تربیت می‌کند.
дар толори беморхонаи марказӣ стади кормандони соҳаи тандурустии шаҳру деҳоти Панҷакент оид ба рафти иҷроиши иммунизатсия бар зидди вируси папилломаи одам баргузор шуд. Сартабиби беморхонаи шаҳри Панҷакент Раҳимов Умедҷон стади навбатиро ифтитоҳ намуда аз ҳар як роҳбарони марказҳои саломатии шаҳру деҳот оиди рафти фаро гирифтани духтарон ба иммунизатсия пурсон шуда ба ҳар яки онҳо дастуру супоришҳо дод. намояндаи мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент Калонов Олимҷон фикру андешаҳояшро баён намуда қайд намуд, ки бояд дар ин маъракаи муҳим ҳама сарҷамона саъю кӯшиш намоем. Иммунизатсия дар муассисаҳои таҳсилоти миёна аз ҷониби кормандони тиб гузаронида мешавад. духтароне ки ин ваксинаро бо ягон сабаб дар мактаб нагирифтаанд, иммунизатсияи онҳо дар муассисаҳои тиббии макони истиқоматӣ гузаронида мешавад. Директори маркази иммунопрофилактикии шаҳри Панҷакент Ҳакимов Хурсанмурод оиди иммунизатсия бар зидди вируси папилломаи одам маълумот дод. иммунизатсия бар зидди вируси папилломаи одам усули безарар ва самарабахши муҳофизат аз сироятёбӣ ба вирусест, ки оқибати он метавонад ба якчанд намуди бемориҳо аз ҷумла саратони гарданаки бачадон оварда расонад. иммунизатсия системаи муҳофизати бадан яъне масъулиятро мустаҳкам мекунад ва ба организм кӯмак мерасонад, ки бар зидди вируси папилломаи одам муқовимат карда, пайдошавии саратони гарданаки бачадонро пешгирӣ намояд. иммунизатсия бар зидди вируси папилломаи одам ба духтарони синни 10 сола тавсия дода мешавад. ҳамзамон бо мақсади пешгирии пахшавии вируси папилломаи одам дар соли аввали воридномаи ин ваксина чорабинии иммунизатсионии оммавӣ бар зидди вируси папилломаи одам бо фарогирии духтарони синни 11-14 сола низ амалӣ мешавад. исбот шудааст, ки дар ин синну сол иммунизатсия бар зидди вируси папилломаи одам самарабахши бештар дорад, зеро системаи муҳофизати бадан пурқувват шуда солҳои тӯлонӣ боқӣ мемонад. тақрибан 20 сол инҷониб иммунизатсия бар зидди вируси папилломаи одам ба аҳолии дунё дастрас буда, тӯли ин муддат зиёда аз 500 миллион вояи ваксина ворид карда шудааст. имрӯзҳо миллион нафар духтарони иммунизатсия шуда аз хатари гирифторӣ ба беморие, ки сабаби пайдоиши он вируси папилломаи одам мебошад, аз ҷумла саратони гардани бачадон, ба таври боэътимод муҳофизат шудаанд. гузориши Дилшода Ҳалимова ва Талабшо Тошев. бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо иқдоми мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ва бо маблағгузории шарикони рушд корҳои таъмирии капиталии беморхонаи деҳаи Миндона оғоз гардиданд. маркази саломатии деҳоти Миндона аз санаи 3 июни 2025 муваққатан дар таъмири капиталӣ аст. маблағгузории бонки Осиёи рушд ҳоло корҳои таъмир давом дорад. мо тасмим гирифтем, ки ҳамина бо ёрии аҳолии деҳа, ҷавонон ба итмом расонем то 20 ноябри 2025 сола ба итмом мераса. худо хоҳад ба зимистон гузарони 3 тонна кӯмур ва 6 куб ҳезум омода аст. ин гузарони духтарони синни 10 то 15 сола давом дорад. мо ҳозир алҳол 92% иммунизатсияи духтарони синни 10-15 соларо бо муваффақият гузаронда истодаем. ҳадафи асосии ин ташаббус беҳтар намудани шароити хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ ва баланд бардоштани сатҳи нигоҳубини саломатии сокинони деҳа ва деҳаҳои атроф мебошад. дар доираи корҳои таъмирии бинои асосӣ беморхона пурра навсозӣ шуда, таххона, утоқҳои корӣ ва палатаҳо бо таҷҳизотҳои зарурӣ ва мебелҳои муосир таъмин мегарданд. мана мо дар беморхонаи деҳаи Миндона Абдуҷабборов Мирзалиев таъмироти беморхона кардем. фақат ба наздикӣ ба рӯзҳои наздикӣ истифода дода мешавад. раҳмат ба ташкилкунандаи ҳамин
банисе ки мо имрӯз моро дастгирӣ кардам намихел таъмин шуда шудааст миннатдории ҳамин корбанонро ба ҳумно мерасонем ки ҳазор раҳмат ободӣ пешравӣ. ман абдурасулов гулмаҳмад беморхонаи мо бисёр вайрон буд таъмир кардем материалҳо дар вақташ овардан ҳама шукри худо нағз то зимистони худохат мисупорем иншоаллоҳ зимистон касала бо қабул мекунанд. инчунин шабакаи обтаъминкунӣ системаи гармидиҳӣ ва рӯшноӣ пурра иваз шуда бо истифода аз таҷҳизотҳои энергетикӣ сарфакорона муҷаҳҳаз мегардад. барои кормандони тиббӣ шароити муносиб муҳайё карда шуда қисми берунии бино бо намуди замонавӣ оро дода мешавад. таъмири капиталӣ беморхонаи деҳаи миндона ҳамчун нишонаи арчгузорӣ ба арзишҳои истиқлолияти давлатӣ ва сиёсати иҷтимоии пешвои миллат муҳтарам эмомали раҳмон арзёбӣ мегардад. ин иқдом қадами муҳиме дар роҳи таҳкими низоми тандурустӣ ва беҳбудии сатҳи зиндагии мардум ба шумор меравад. воситаҳои нашадор яке аз мушкилоти ҷомеа ба ҳисоб рафта, истеъмол ва истифодабарии он ба саломатии инсон зарари ҷиддӣ мерасонад. ҳамчунин истифодаи воситаҳои нашъадор ва маводи психотропӣ шарафу номуси одамонро паст карда, ҳазорҳо нафарро аз ҳаёт маҳрум месозад ва оилаҳои онҳоро ба ғаму андӯҳ мубтало месозад. ҳарчанд аз оқибатҳои чунин амалҳои ҷиноятӣ пайваста аз тариқи воситаҳои ахбори omma ба таваҷҷӯҳи аҳолӣ расонида мешавад, вале дар ҷомеа афроде пайдо мешаванд, ки истеъмол ва муомилоти ғайриқонунии маводи психотропиро ба манбаи даромади молӣ табдил доданд. зимни баргузории чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз тарафи кормандони раёсати Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд, Шаҳрванд Маҳмудов Яҳьёҷон Нуриддинович соли таваллудаш 1987, зода ва сокини шаҳри Хуҷанд, қаблан бо моддаҳои 347 қисми 1, 201 қисми 1 ва 237 қисми 3 Кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шудааст, бо ҷурми истеъмол ва муомилоти ғайриқонунии маводҳои психотропӣ боздошт карда шуд. дар рафти чорабиниҳои оперативии тафтишотӣ маълум гардид, ки Маҳмудов Яҳьёҷон Нуриддинович қаблан барои содир кардани якчанд ҷиноят маҳкум гардидааст ва аз ин хулосаи зарурӣ набароварда такроран даст ба ҷиноят задааст. Номбурда ба истифода ва муомилоти ғайриқонунии маводи психотропии навъи лирика машғул шудааст. ин гуна воситаи нашъадорро ӯ аз шарики ҷиноятиаш Толибов Толиб, зодаи шаҳри Конибодом, истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷанд дастрас ва паҳн менамудааст. ман бо ёру рафиқонам аввал камтар героин истифода мебурдам. баъд аз ҳамин ки чанд маротиба суд шудам, ҳабсӣ шудам. баъд ҳабс баромада аз Толибов Толиб 8 қутӣ доруҳои психотропӣ 1800 сомонӣ харидорӣ намуда ба мизоҷои худам 300 сомонӣ ба фурӯш мебаровардам. дар рафти тафтишот маълум гардид, ки Маҳмудов Яҳьёҷон ҳамроҳи ҳаммаслакони худ Қаимов Шӯҳрат Қаҳорович, сокини шаҳри Хуҷанд, Раҳматов Ҷамшед Ҷӯрабоевич, сокини шаҳри Хуҷанд, Фирдавс ва дигарон дар баробари муомилоти маводҳои психотропӣ ба истеъмоли он мунтазам машғул шуданд. аз Яҳьё доруи психотропӣ лирикаро харидорӣ карда истеъмол мекардем. дар натиҷаи истеъмоли маводи нашъадор ва маводҳои психотропӣ Маҳмудов Яҳьёҷон гирифтори гепатити С гардидааст. ҳангоми аз назаргузаронии манзили истиқоматии Маҳмудов Яҳьёҷон Нуриддинович 8 қутӣ дорои зиёда аз 115 адад бастаи хурди маводи психотропии навъи перегабалин, яъне лирика, дарёфт ва мусодира карда шуд. вобаста ба ҳолати мазкур нисбат ба Маҳмудов Яҳьёҷон Нуриддинович бо дастрасии моддаи 128 Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон парванда оғоз гардида, тафтишот идома дорад. таъкид ба маврид аст, ки хариду фурӯш ва истеъмоли маводҳои психотропӣ ба саломатии шаҳрвандон, ояндаи насли наврас ва иқтисодиёти кишвар хатари ҷиддӣ эҷод мекунад. аз ин хотир моро зарур аст бар зидди чунин падидаҳои номатлуб, ки оқибатҳои фоҷиаборро дар пай доранд, сарҷамона мубориза барем, зеро ки саломатии миллат сарвати бебаҳо мебошад ва пешгирӣ аз чунин амалҳои ношоиста барои ҳифзи солимии ҷомеа ва ҳаёти орому осудаи ҳар як сокини кишвар
равона гардидааст. ҳеҷ як амали ғайриқонунӣ беҷазо намемонад ва нафароне ки манфиати худро аз манфиати давлату миллат боло дониста даст ба қонуншиканӣ мезананд, мувофиқи аъмолашон дар назди қонун ҷавоб хоҳанд гуфт. با فرارسی موسم سرما مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر پنجکن با یک جایگی ماموریت کمک اولیه طبی سانیتری شهر پنجکن تدبیرهای ضروری بهر پررا آماده نمودن مؤسسه‌های طبی به موسم زمستان راه اندازی نمودند. در اساس قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 28 مارس سال 2025 با فرمان 218 از زمستان گذرانی مرکز سلامتی شهر پررا آماده است. خانه‌های سلامتی، مرکزهای سلامتی 192 تانه انگشت، 192 کوب هیزم تعمیر گذرانده شده است. تمام جاها آینه بندی کرده شده است، آینه پلاستیکی. اینچنین ما در مرکز خود سلامتی شهری با تمام تجهیزات‌های گرمی دهنده با برق دائمی و سوزشواره‌ها پررا تامین کرده شده است. با باوری گفته می‌توانیم که این زمستان رو به کاملیتی می‌گذرانیم. هدف اساسی این چاره‌بینی‌ها تامین بیمارخانه‌ها با گرمی، سوزشواری و تجهیزات ضروری برای فعالیت معتدل در فصل زمستان میباشد. من فیرو تماما صابرم سرور مرکز سلامتی دهه رکناباد مرکز سلامتی دهه رکناباد پورا به زمستان گذرانی تیار است و مقدار ضروری انگشت و هیزم ذخیره کرده ایم. با باوری گفته می شود که زمستان آینده را با پرگی در گرمی می‌گذرانیم. در این زمینه کارهای تعمیر و سنجش شبکه‌های گرمیدهی، برق تامین‌کنی و آبگذرانی در همه مؤسسه‌های طبی به انجام رسانده شدند. همزمان ذخیره کافی انگشت، هیزم و دیگر نوع‌های سوزشواری برای دوره زمستان در انبارهای بیمارخانه‌ها تشکیل کرده شده است. برای تامین بیمارخانه‌ها با برق در حالت قطع گردیدن نیروی برق استفاده گنراتورهای دیزلی نیز به نقشه گرفته شده است. قسم اساسی اتاق‌های بیمارخانه‌ها از تعمیر جاری گذشته تریزه‌ها و درهای آن با مواد گرمی‌دهنده عوض گردیدند. به کارمندان ساحه تندرستی دستور داده شده است که برای نگهداری بهتری شرایط سانیتری و حفظ سلامتی بیماران تدبیرهای علاوگی اندیشند. من سردختری امسیدی مایکتا محمدی بقوم رادویچ تیاری زمستان با 3 تن انگشت دادگیان گرفتیم آورده همش خالته کرده قریب 4 کوب زیادتر هیزم آوردیم از حکومت از جماعت همیشه ما منتظر هستیم که مثلا کمک کنه لازم کنه سازیم. آمادگی پوره بیمارخانه‌ها به زمستان گذرانی یکی از وظیفه‌های مهم مقامات محلی و ساختارهای تندرستی به حساب می رود که به اجرای سری وقتی آن فعالیت منظم مؤسسه‌های طبی در فصل سرما تامین می گردد. گزارش غیب الله محمدیوف، خیام جوریف. ҳамасола бо мақсади татбиқи барномаи давлатии маҷмӯи рушди тарбия ва маърифати экологии ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 ҷиҳати фаъол гардонидани кори маҳфилҳои муассисаҳои таълимию таҳсилоти иловагӣ, иттиҳодияҳои кӯдаконаи экологӣ дар бахши омӯзиши табиати диёр, бунёдкорӣ ва ғанӣ сохтани ҷаҳони маънавии хонандагон бахшида ба иди меҳргон озмуни ҷумҳуриявии тирамоҳи заррин баргузор карда мешавад. бо ин мақсад дар асоси низомномаи намунавии раёсати маорифи вилоят тибқи мактуби муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявии муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ аз 23 сентябри соли 2025 таҳти рақами 164 даври шаҳрии озмуни тирамоҳи заррин дар муассисаи таҳсилоти иловагии шаҳри Панҷакент гузаронида шуд. озмун бо сухани ифтитоҳии директори муассисаи таҳсилоти иловагии шаҳри Панҷакент Норуф Шокир оғоз гардид ва мавсуф қайд намуд ки давоми моҳи сентябр ва октябр озмуни мазкур дар тамоми муассисаҳои таълимӣ шаҳру ноҳияҳои вилоят бо шукӯҳу шаҳомати хоса баргузор мегардад ва сол аз сол байни хонандагон ин озмун маҳбубияти зиёде пайдо намудааст. озмун аз рӯи 4 бахш
تشکیل نمایشگاه از مواد طبیعی، فعالیت ناظران سبز، حمایه رساله و رفرت و رسم بهترین به کار خود آغاز کرده از جانب داوران و متخصصان از بخش حفظ محیط زیست شهر پنجکند که متخصص شعبه تشویقات و ترغیبات حسین و دلفوزه حضور داشت. بعد مراسم افتتاح آزمون از روی 4 بخش از جانب داوران نتیجه گیری کرده شد. در نتیجه از روی بخش‌های گوناگون جای سیوم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 15 و 47، جای دوم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 4 و جای اول مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3 غالبیت را به دست آورده به دور ولایتی آزمون راه خط گرفت. با همین آزمون با نمایش برنامه فرهنگی جنببست کرده شد. گزارش دلافروز حفیظ و طلبشاه تاشف. واقعاً هفته‌ای که سپری گردید در خاطرات ما با رویداد واقعه‌های گوناگونش ثبت خواهد شد. اینک هفته نو آغاز می‌یابد. ما به همه شما بینندگان عزیز و ارجمند در هفته نو پیش از همه تن صحت، خانه آباد، بخت و سعادت و موفقیت‌ها در همه جاده‌های زندگی آرزو می‌کنیم و من امید می‌کنم که مردم پنجکند باستان در راه تطبیق سیاست سازنده اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان سهم ارزنده خویش را می‌گذارند و ما همگان جشن فرخنده 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان را سزاوار استقبال می‌گیریم. سلامت و سربلند باشید.